Niyayaliwang serbisyong pangkabulasan, kabiyayan at pangsosyedad ing linapit ning Mabalacat City Government kareng residente ketiking Barangay Camachiles, kapamilataning Barangay Mission. Penimunan ning Mabalacat City Mayor Attorney Jelda Aquino yung programa bilang parti ning kapagnasan ning kayang administrasyon na gawang mas mabilis at mas accessible ing pamalatad kareng manimunang serbisyo ning gobyerno kareng komunidad. Agpang kang Mayor Aquino, maulagang direktang adala kareng barangay, reng programa at serbisyo bang mas marakala residenteng makinabang at makatanggap kareng kailangan na saup. Kabilang kareng serbisyong yampang kareng residente ing medical mission, local recruitment, feeding program, libreng panulo, vitamins, PDAW assistance, national ID registration, anti-rabies vaccination, libreng urud, consultation, civil registry services, senior citizen registration, at libreng salamin king mata. Tinagon mo naman king programa dina Vice Mayor June Castro at reng konsehal adina Councilors Benny Hoxon, Pat Acorda at Dr. Stephen Aurelio. May kisan metong mo naman keti reng opisyal ning Barangay Camachiles king pamanimuna ng Captain Val de la Peña. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.